Noah Bocht. Tá rang a trí sa hala. Tá corpidiachas siúl. A bhúntor, feic Noah. A Noah, an bhfuil tú ceart go leor. Tá pian am a bhulag agus tá mé te. Tá tú chomh le sneachta. Té suas go dtí an ifig. Té suas in éineacht leis a chulam. Noah Bocht. Ceistena. Ceiste héan. Cá bhfuil rang a trí. Ceiste dó. Cad atá siúl. Ceiste trí. An bhfuil pian ag Noah. Ceiste cethair. An bhfuil sé fuair nó te. Noah Bocht, poor Noah. So tá rang a trí sa hala. Third class are in the hall. Tá corpidiachas siúl. PE is going on. A bhúntor, feic Noah. So teacher, look at Noah. And the teacher says, a Noah, an bhfuil tú ceart go leor. Noah, are you okay? Tá pian, I have a pain, in my vulg, in my stomach, agus tá mé te, and I am hot. Tá tú chomh le sneachta. You are as white as sneachta, as snow. Té suas go dtí an ifig. Go up to the office. Té suas, go up in éineacht, which means with him. Go up with him column. So she says the column, go up with Noah. And then Noah Bocht, poor Noah.